count na sometimes film I will shout to him say I say kwa na sia fa baby kese pa opa me bobi ni akero Kalmode edikan Kalmode ono kwa de wo west kura because that time no ma me say wa na wo so nti wo ya ask ko ma me say wa shem wo wetwa wo senior wie no ko ma me say wa shem what you say Obin Ventures nti ono wa we team bi da wo bre pa hey what you say Obin ya ma munjina akwa aba e de ba J Ghana TV so J Ghana TV we stand for the truth na me ka cha mo se djumedi aye bedi edjumaku a o ma so ye na se e J Ghana TV Foundation ye boa eyisia enyanka kunafo obibia woni bi obibia wa amaniem utum so obi wo a ya re bi ama wa ye mobo sankrofo na J Ghana Foundation ye boa omo enti se woni mo bi a wote saa obi ani kun ewu agya na obi a o mobo de obedi mpo onia wo de ye na mesen na egu screen so no fa sankrofo no ena ye de ya dwen say ye be ye omumwa na afen so no Vidrich Cosmetics ono so ton body splash spray bibia say wo pe Vidrich Cosmetics ni bi etua phone number 0244 3384187 and afen so me makeup here Real Beauty Parlor and a makeup ima me fefefe say wo pe Real Beauty Parlor so number 0242 113819 and atare fefefe shemi eno so double Chris our Sakumono Estate Adom Plaza ono ma me atare a shemi kama na double Chris number 020 2768768 ono so friend na baby awo bia wo drivers a unye bia ombetimi dia brow baby awo bia won sabe kan ne na ma efe eba no office wear just bibia tare kama double Chris ewo bi no baby ato na wo friend na ono so ubenya no kama na de me dia asem kese nam ene ni pa kese bia ya J Ghana ya ba be chi no ne ho nyene na ya boye modin ya dueduebu anante mu enna bebo impu oye director kese pa eba no social media nsem so a odimu akotene ya ye wa ha na ye hu se ohun ehin krofo ebubodua enye dua ketsoa nsem a ye twegu social media no den Ghana enye easy nsem okoso pa nti ne ye baya ne ye bra K Gyasi director ba ko pe Kumawood director ene ne betwetwe nkomo efa Kumawood nsemsem na ewia ya boewura duabo ni mu K Gyasi nyame adom meti apo director easy awon fe na neku won ukunu ya de o on say ya na mostly o amanfo ka say artist ana actress o ware director obre but o ware de enkunimdie what you say because and I'm so okuta subapa no ukunu su kuta subapa you say ekreke because aware e suban ni suban na edihia obi wa o fie na brabo nya odi be sinima sa brabo na no de ko enti anye ya o se sinifo na ono a what you say me da director say wa mo nice brutal wa nice anye me da say na director sisi ano I say me hu say wo direct movies na nsema ankrofo ke kan say Kumawood egu yampa na because me nim say ba no sinitwa udi mu akotini pa je say wo de me nim wo no as director no all the time I was set so utumi ko set so go di 3 months 4 months but I'm saying me hu say wo ye adwuma de na e ko so director na wo nim bibi abrabo na ye bo no obi apese okọ nanim na yadwuma na asenke de nti asenke no bebile de akosha aban dim bebile de akosha TV dim but ne kase pa yen filmmakers no ne kase pa yen filmmakers from producers directors up to actors and actresses what you see because your friend bi me sewa akọ na ha adwuma no okay because ye producers no
enti asem papa mfa ye ho because actors and actresses no enka asem papa mfa ye ho enti pa che say because of your producers no and cancer and things and papa and fire one and the way and for your backbiting and a good man and a good pa na mako convince obi onpa ko no onim industry nim matimi akọ kasa say bra me content na content we discuss ewura man fa so beba okay una na wotu ma frɛ because no na akọ ma frɛ ma hu mo bo afrɛ ama adwuma de wo ye den utimi nya ne totoro toda e den fun so beba mu okay mfun so ba mu a nipa no be frɛ obo wo na wane say na adwuma no twa bi na director adwuma no watwemadi e de asem no so kafa ho oh I was a mitimi ka sempa e che nipa ye sinifu o me ka asem bone data K Gyasi ni suma no onim sikadie saa na me wodata bi wo me de ne bebere wo ono actor na wa frɛ no ono wo hu ni mo ba wa kai na ma na adwuma no o se no aka che executive producer say me wodata bi o good pa me de ne be ma na data we die enti me na ka se me chem se so be ka se me che wa hwe nanti o de koye na akofa data wo frɛ na ba oba no kra de ne we west kra cha me amedi kai enti nipa ko na me kokko me se no won gidie bi amam afi no wa film ena asa adwuma no ena market se omo ba opera square ni Kumase no omo so na agu adwuma no me twa me story wa omo ama me scam the story abro as kofa enipa asema sehim yeah omo to me kan se kofa obi marketer no why we adwuma de na akoma no because what twa wie o post production uni scout de odi pushi no o se so an kofa actor na actress we anhema menje story so ma wie nti enam so mpesa madwuma ba out nti makofa artist na ba story na me twa na mato akone because artist am de ba no oni wuro bia o nti bo se Kumawood work no wo starting bo o ti ase du bia bo se atie si nwuram esi sini nya papa because market na direct no obawie so no nim ne wasa akoton wadi into by say marketers no omo kan na ama sometimes film wa wo shout to say I say kwa na sia fa baby kese pa opa me bobi ni a kiro kalmode edikan kalmode ono kwa de wo ye west kura because that time no ma me say wa na wo so nti wo ya ase ko ma me say wa shem wo watwa wo sini awie no ko ma me say wa shem what ase ye Obin Ventures ono nti ono wa wi team bread a obere pa hey what ase ye Obin what ase ye enti kadetiafo no marketers fo no omo na agu adwuma nti na ko ho amo bere obako bi pa ebi ya CD 6 na gu ni shop no okuta team bread magiri nim drink nka ho odi pi water na hey na teze sini bra ye bra wo sini mu nyina marketers ne ka ho unim emre bi nansia mu be 1 year me ko efre ko bi bredi na me kotwa konfo bi ntem me di one posters egu konfo na so ye be say posters ade oton films yes na me se na we so say actors no ene actress no say me man frɛ na sini no no onima poster no ba no ma obi ya wa no da bible so sini hey ke yeah that's my okay they are not there no like sini no me twa ye na man frɛ na bra amam no na me di ni pass ma si ba mu no okay ene ni pass ma me ento sini no no wa bopa am yakɔ poster no yakɔ to bosom so sini ne ye ntɔ na oyesa no opa chese ya ntɔ sini ne ya ntɔ next time me frɛ obiem ooh 2 marketers no mo wo no I challenges senior pa wo se ye ba be ye bo promo no akɔbɔ pa na yakɔte o yakɔto sini me ntɔ wo bɔka hey enti usi dua mu mokokuo na abo ye nyina na mo bere no na opom mo bere pa unim kofokro marketers executive producers directors and the crew na actors and actresses o mo enjoy because mo ya ton wo mo na wiase no udi tofia no aka buru no ye directors na abo actors no because mo nkae and actor bia ofie wo ka gi said ye wanyi din kodjon kan sa ofie wo cast akrobot ofie wo cast na na ma ofie wo cast bear so ofie wo cast Emilia ofie wo cast Vivian J but that ben hwe nyame che bra obre nka why is it some miracle onu kwade na nka nka the whole Ghana stars Kumawood stars so na se ma papa no no to no because o kan sempa woni pa bebre better ne wa na e kai no
What you say? Ya o. Aha, because ye dey read here. Apra mankofo bi adi. Because near him say ye your star, e be boy, but ye almost star we near directors na ye behind the scene no. Obi anim ye. Nti na ye nyina ya force over TV so force. Ye nyina be say star me. What you say? But you see the director what jidin. What jidin papa. Me man amanfo bi keka nsem. Wo say oh, we azan, we so be azan. Obi a o wiase bi azan. From your president eba asole de buya azan. Because eda me de madwene be ba be kasa am o dis kama me adwuma. Scan so e dey be fa me nsase. What you say nanka COVID-19 ba nka aban enka say your 14,000 be kasa fe enipa 10,000 o mo ato o mo. Enti no pass so bo ho. Me nka so oboa. But obi a yusu na dwene de na ade. Obi a de mathematics 2 and 2 say 1 plus 1 obet maka say 2 but obeka say 1. Obet maka say 1 plus 1 here 1. Obet yeah. Obi a kon fa say mathematics. Okay. Enti abrabo na ye bo no ye senior ye biri nyina efiri ya. And omodi abesua TV fo ya omo ye translation ya. Ya o India ni twesi ni ya ko twi translation. And omo abeji aboso ni ye bere. And now open industry ka ye wati be 8 million workers are nke no me adwuma. Zo omo nyina sinki. Because baby abafo bi anka production. But na one etwa utwa wo de ko TV say wa ko sponsor. Na onya aboa me metwa ade ama wo se me ko sponsor. Me ko fa no we. Wo TV so wo na wo yenim wo me yenim me. Wo ni yenim wo marketers. Timi dia bro no ka push no kaje. Oni say yom se Ghanaian movie ye ntwa papa. Onim. Ya omo ko fa India movie ene magical movie ba onim. Among for this kapushi. Ka TV you good directors, you good script writers, you good crew. Ka TV almost ka okay me this content. Me ye audition. My fat director or your cast. Or me am a full location manager, powerful. Me am a fat artistic director or monitor any character. Me am a ya script conference. Okay, story way and ya wona na brown ye mfa. What you say? Yeah, good. Now you for coordinated discussion in some say. You try na bra kan, you try me K Gyasi. You try that can okay. You pick this content na nke be good work. But me manya 20 million. Me try sini na me ko gina fia na me say na mama ya. Star bi am pe bia na me twa no. Ti me de no kan sini no man twa ni ya e dia na pa kire me. Because say wo no wa dia wo so ye na wa. Wo so na me ko if you okosele kura ye mfa ma ho. Wow. Matwa wie kura me dia banka TV ni nsom na nka omo push me kakra bet ya ma time once a week once a week one na ehwe ni yakoyi India movie Monday to Sunday ni asa yi no repeat enti ye na Ghana culture ayira na say no hwa I say Ghana ye promote outside echen ya na me see me busa akwa bi say wo busua nton dey we say what is this that idea no what did 20 years onim na busuan ton ya semo what did 20 years onim na busuan ton na director mbese mbisa wasem amanfo say omunyi ni say oya asantini na like na K Gyasi I say crofo keka K Gyasi oye de ampa say oya asantini ampa ya asantini pure me feel asante people so me yesachire ba na me yaduanani ba pure me ma me ya asante me pa ya asante menya half me din de Kofi Gyasi what you say aha me ya me yaduanani me ma me e papa fi dade yase me ma me firi asante people so me am se ofiri anyinasu abofo anyinasu ti me ya asante ni pure what you say na Kumase ne ye wo me tete me ye wo me Ashtown enye etete me Ashtown Abbey Park o I30 ene ye wo me post office what you say na abrabo na ye bo no ya pimpim bia ye beberebe na me ka say na omo ye audition bi ache o we ba 1992 okay 1992 na Oteka FM na announcement na me director bi friend David Magranaham no yo audition na me nwa bi kote na obeka kire me na that time me the school dia agro because na me timi me de enti Ghana woni made ye you go through no forms no me ko wi ama miska na koto forms no that time 70,000 and it said 700 Ghana because we are to and you could do one hey obi a couple of fois no watini atete forms mu Ghana me na mto so Ghana si ke Kofi na abeti na say Jack
Blofo no edin so metrai. Nti edu mi so ebom di ma no K Gyasi na me sorry ye. Abrofo nko 8 na audition no. Enipa guo no Christian College Santase. Enipa guo no nye easy utia ne ya jojo. Project so kam na be 20. Ti be gina wa na bibam se menka nkwase asem na muja maza o ya Ghana ni. Na me Ghanaian. I love my country and I respect my language. So can I speak to you? If you don't like, take your audition. Me call na me yes me kwa say come. O si me nkatwi onu no. Onu no. Yam si e no. Enipa ni nyina na 720 e ka nipa 18. What you say? Ghana ono de me call e no. Ono ye pam ono me kai. Because we ase no nyame obi o baby nyame said that in the boy. Wow. Na me kodi e ka nipa na na e call e say nipa ba mu mo. Me na me sta be assistant director. Me ati. Ye from Ankrebo. Na be assistant director nani. Na me som ewi ase som won. Eboa wo. Na me som sa na one time bi me director na fam oyi oye bi ma. Oye na oyi na up to now me no oye pa me hu bi da. Na o se ke koto na me fam wuti mu wo. Onya actor, obe director. O di gumiti so from that day na me destiny sesan here. Me man sua directing. Oh, me na me de sini ba ya me tuma direct 85 movies no script. Yeah, because me brofo nye me ntworo egumitirim. Me ko bencha. Me ne me continuity me mix me one that time you use tape. Me ni baby am sin bia wo. What you say? Betunim. Adwuma e ya chede. Ya mfa nche wa bebre because ngofo bu o munye movie makers no ma film. Ye de ye ya adwuma bete ya underground. Me de na de wo ye mfa me ho. Ade aha industry no. Obi twese no sim pesam sisa stars bebrebe egum. Abra story no so contain stars a. No asa stars egum bebrebe no akose story no. What you say de wo ye mfa mo de me ye ne fa me ho. Me edimbo wo bebo me de mfa me ho. Enti na omo mbeto me sini mo bebrebe abobodam bebrebe ehihie omo. But me wum ya demtia na mtie. De oni me way back no sa na mtie because me I don't check you. Opa kaka me enya me dia. What you say na say abuso benanya ko huye. Amanfo bi keka say o me na discover obi e na discover no. Me na discover bishop. Una discover bishop. Me na me discover bishop. Ni di kwa me nyako. What utie? On the shira me wedding so 2003. Me bishop 95 was Kormanpon. Me fra Abidjan ba 92 na me hu na Askormanpon. Me hu say Batman kasa, me hu say peace and love so kasa obi a discover no me fie e na me ma ni si aso dan. Bishop na ma me bomb pa ya gi nyame di ye. Yeah, na oye me sofo. On the shira me wedding so 2003 20th April. What you say? On the ma me ko atwa first. Na nti me didima e no tu kwan ko London bae. Obae no ne onim se me twese ndada ne me twa bet na me kan kire no. Nti anoma be blase. Nti na opam ye adwuma bi na opam efre ne so o meye ohene. That time na me mfa ne nwuram. Nti obae no sike makotwese ni bi o. Na me suti me twa no se na me bishop ne me be catch o me film director me do be wurasi ni. E na me di bishop wurasi ni. Me Lewin Bishop says so na dey Lewin blame me. Me ko to Lewin mfantie kura Batman said so. But Bishop says so ni e twa na pa akoso. Achacha in love. E na dey Lewin blame me. Some power Lewin na dey blame me. Okay. What you say? Man be me continuity. Okay, that's some power your continuity. Some power o miracle no na mo boy. Lewin na so in something blame said director boy we o you good intimate name bro. Some power me na so no be di. Wow. That time na uche di machi ama awucha ate no famous no di wachi famous yo makola am koto ni jima shop no e jima cameraman na am koto okay jima famous ho e na famous be di machi o sunwan e na o di machi so many years but na boy ni som nti de o mu nyina me kire no o panipo oni mi secret e jima na mo so e famous because na boy ni som o pre no wase na ni e din nti de o mu ni ba bia me nam nyina me de ni wura a kire no yes baby am me nanti ya ni se me meti ato agi se nsuo awe nsuo so nweda okay what you say me meti ato a ana wo se famous ati ato pon do be ni na obeti ato agi se nsuo awe but nsuo so nwe what you say enti me na me di bishop ma famous e wo be kwai ne famous yi adwuma na me bishop ko na okodi me ma ne kodi na chi because that time ne
mani free sinim kakra na ntima ni so adwuma no edu ba bi a opro ho edu ba bi also stay back na o hwe nkofo bi because when stay back na opro ho a obenya problems because your time de bia na ejina police station de bia na ejina police station de bia na dini dosity u stay back na ma akora bi eko panyini bi a o ma akora bi nko ani mu bia no sa panyini unya nshirada what sa panyini unya nshirada na na de wa boy enkomo papa na wakasa unya ni paketua o director na me yi na yehwe social media the intermedia asem we betwemu no won se social media udi mu akotene yie pa e ba no social media nsem sema na ye won se duabo bi aye won a na ya chi na tumi ye won se ya reminding ni sorry ye won se duabo bi ni na social media e pa to fo se e necessary na mia nka mabusuafo bo achensa what you say ya se odehie se wakofa asem aba asem no ona akochina kopem evidence aba ne nipa na ofre no TV so na asa begina oka se nyem na me frɛ wo na odi asem ma me se me nkoka onimu hwe because tin ba bi any program na ofre ena akoka na duabo ehu ye odua bi wa obo a ye fe ni dua hu no but we edua pa o pa che se dua na enam social media no rough because maame no ene ni nwe na gina nsuo mienu entem nkwanta nsuo mienu entem ena boy no so ya ata sana no ena o gina nsuo mu na ote fom na o kanche unim dia ahom pene se obetwa o mpoa that means won se bibia nu omumu what dua na ehu papa dua no because nsuo ofre etwa akokɔ na otwa akokɔ no die ena o se sole ji na akokɔ no esa aburu no mu na nsuo ni fa no ko dangerous akokɔ no die akokɔ no die wada wawu ena o kanya nsuo no wo kanya nsuo ni twampo na akokɔ no bone mu na nsuo ndi akokɔ no that means wafa na duabo de ehu serious duabo me ka se me maame the great Nana Agrada ohun ya ebedi na tamani bodua se hu ya hu nyansa ankopa ache wan kenenka hu nko wu what you say but ohun nyansa kopa ache wo no me maame so abadaye nti obedane ma hu yi ne ho to nta hu yi ebe ka se asama ekoso nyina na ye false allegation lo to me maame ne so what you say nti ohun yi duabo na busuafo abo no na misuro na misuro misuro mani pa bia mfa ni agro da biko omu gina asuom yenu tam no omu gina bodua ehu rough na nkrofo bi so keka se sene wabodua na mana ba social media no ebia omo se ya mpa se ntwato so na brand ne de abeto ohun ehin so a na omo like omo nkrofo betumi omo abrantie no se ebenya na de ebia omo betumi afa ekire na omo akodane no dua edane nya bini okay dua edane nya bini yo dua edane yo dua hunu medman na abo ne hunu okay but wo wie atwa asuo ne mpo amana da se du kwara na ma hu hwe a na ba betwe nsuo agu nsuo mu a that means asuo ne asuo hunu nsem bi wa ye ka bible se nye ne honam no mo je na nya ye ni wie motumfo mpanyidi adam ne honum na nya so what ya se ba bi agina ye kasa kura spirit gina nti nipa bia wonum asem na do kon so hwem wonum asem na do kon hyiram wata se ba bia omugina so ye ba bia honhom te omo kingdom no wakokasa nti owie wasa twa omo mpoa se na nei efi na kopim kwara se ma hunhwe a baba dwunso agu so anopa bia asa di kosuansia asa ataache enye easy na chese wo pa chese dua ne ehu pa ehu dua nye dua dane ni dua ye nane yawe se omo bo dua no kwa bedane ya dangerous omo bo dua no se omo dane ya dangerous because enwan ya omo betwa metima twanwa be 20 yeah na chese ade o ma ye na enya process na ye mu bi mu ya fa no ehu papa ehu omo nko busa suma bia omo nko suma brafo bia nko busa no ehu asuo onye busumuhu no ensuo
nyankopɔ bo wiase no asuo bosoma no ɔden kyɛ asuo biara ɛyɛ asuo na ɔfrɛ yɛ asuo a spirit ɛfɛ ne nsuo ne ho ɔden kyɛ ho bi a ɔwiase tina yɛtimi de anto nyama bodua ne waba bɛnyem what you see ai nsuo wokɔ antoa nana me bo di keke o menkae me wokɔ atoa no ho antoa nsuo na si yanka jo sa antoa nsuo wa ha wo mu but yɛtimi twa ɛkɔ amaname ɛkɔ nyem obi what you see nti nsuo de nsuo ho mo ehu papa because wo didi num nsuo wo dwale nsuo nsuo to so a wo dem nti e dangerous what you see nti dangerous ema social media no sabi enkwasiafo beberebe koteta obi wa asababa ka dada no but mo fa nya agro dangerous nti no yedi si no na ne krakra ne sen wo hwe de ekwa afuto be na de be ma omo a ai so mo ho won nsem de na wo so mo ye no kra bi wo ba bi e wo so mo be ka because dua bone de ekọ no like de na beti be de me kan say enipa nhwe omo ye na dua no dangerous na me ka asem ya to social media ane o TV say bloggers bi a omo nim nyansa no mo chocho enkwasasem fa me maame na na agrada omo nya careful what you say maame no nim na aka ne ho asem maame no we nipa na onwo emu dua mbo me body a chance because efi na ko nipa bi a obaba tro asem bo ne fa maame no aso me bodanta aka me ho ntoma atrase abonidua ku no ye ke sase me see nipa bi a onim nyansa obaba tro nsem bone a oni hu proof afa me maame agrada ho no aso me bodanta kantwuma abetwa nkokọ gunsuo abodua bukachu bakon se me ma no 24 hours me de ne kra ma asase ama soro ama mpeta di ninam obewu abra ohun no ho because maame no o na didi mi abidie maame no wo nipa nti Ghana fo ne bi ne hu ne so mfaso ti nipa bi aba tworo nkwase atworo abakeka nkwase asem bia no ye careful because ye hu se ye ko police station be cha de a ene ye dua bo to am fie aha ene ye ko bo ane de san ne mo WhatsApp azomo na chese I would want in my bloggers nyina ene nipa bia why na adwen se wo beke kan samegu maame agrada aso no omunue what you say because me maame no me de me kra to ama no because nipa bia wo de no matter who you are wo de come and try it dua me bo no wo da na enye yida ena K Gyasi director ba ko pe wo ka no wo say no matter who you are wo de brana be try hwe na wo be hu say no ko ye gen wo say wo nim na be ka samboni afa maame agrada ho doctor ba ko pe wan ka se be shock you e be shock into last words I work on me last words I me kan say Ghana for nhwe omo ye yale na real what you say na omo je Ghana TV omo subscribe my what you say because at the power chira mo dey ba aha ene bloggers na bu bebrebe YouTube bebrebe bu bet this platform way mon ko bi wasam fun what you say nti omo subscribe na omo share my why aha ena me pese me bisa wo ehin sei efuto ben pa na ade ma wo ehin dia me ka ahye nkura se ma na ba mu abrabo bia no there is a steps Bible say monfa wo nya nka dum na mo ma no busam a enipa bia so nya dansedie owura mu no em se wen o kodam a eya futuo ma o eya hweyie ma o ye se mfa to nti na prison ni nwura ho ti mi nwa ho anyima na wura ho nyame wo ho ma ne kina na minim se nkunimdie eya urade dia onya abote no nka na komanto ne yam na romant bibi be se nya bibia eya futuo eni ahweyie na wo so wo ma na ni da wo no otimi keep the secret but your secret is your power your secret is your power and then nipa ene ne twetwe nkomwe director K Gyasi aba Kumawood adwuma mu a odi mu akotene yie K Gyasi nye nipa ketwa ene wa boye nkomo me ya yehu se sa K Gyasi no onye nipa ketwa na mesan aka cho se matade e hye eye double Chris ena de maame owo Sakumono estate Adom Plaza hona ena wowo
double Chris and the matter na me makeup in so real beauty parlor and a year me makeup mam and na me rig a shabby fefe and also a constant hair collections and what they me rig ma me kama yeah ko ye be science bye bye.